sorry near na chese Ajagurajah nie Ajagurajah nie na chese Osofo esiama enie Osofo esiama nie na chese ose honhom munyama so enie yanga se papa Ajagurajah ya enimie ya manga ne hwan mu se Messi osie ne nyama pa ama nkrofo dodo na eka se omone gise ne ye papa eye ne nyama ho Messi awetumi ama Christianity anase omanya meso Messi aye pa no omone je ho ebi mo so ka se David da Messi osi som ne nyame no na nyanya me kwan so pa no osom no ebi mo so ti omudi eye sa Osofo yi echi esan se onim Bible mu ye papa ne se mo beka nyina no otumre a no wa kire ne sie o kire ne nsem ye pa quote Bible quotation e de kan entenu nti omo penasem na nda me ne wo ka se eye Osofo a mi ka ne ho asem eye Osofo Ajagurajah ne ho nsem bia ba betom monten so a eye Osofo bia ye friend Osofo OP e ka nsem dodo na e de afa ye papa Ajagurajah ho e ka se Ajagurajah ne na mo nam ho yi nyame sumpa osum de enye nyame sum na embom pa de ya bosum sum okot pa no o practice na Osofo utumi aduane wa sorry dem echichema members pa de oso de ya ka Osofo a oye Osofo na brand sem na eba betom bonten so ya Osofo ya keka na aduane de akire Ajagurajah ene ne kwan of aso sum ne nyame ne ade ho no enam sum Ajagurajah sinti abe papa ye Osofo opie somu e de be ye odia Ajagurajah aba bonti so aba pruni minimum aka se onu pa de ontumi ntena se o ma yemfa ni sika ndwa na nkansa because ono start nyamesum na nyende eya ade ani papa crampo no eya nyamesum na ai colored pasta menya asemu menya mamento aso oya colored pasta enti no on de chese nyamesum na woni fie sa be pi mo no so enti no anya obi na be ten mesi on si sum na nyame na de Osofo OP o si somu e de be eya wodi all this Osofo OP atama the Bible quotation tire aka che Osofo OP se wo watale a wo hye wo quote e hye wi osuntu osusu krampo se wo quote ye hye wa ye de ntomago apamu e free fa eya China mo ginyame di ana ma weni da ho na nya so be kan sam a che anya na me kan ye nko ne hwe video ne bra father no me no spiritual father kasa na spiritual father ti nya bia manika ana mo hini kasie bi wo ahimfie man hia fra me na onu kro ba onu ejimi no wo sa wo spiritual father kwasia o katra mabutu o ti se de o ta fra oponko tu mi wa nim se de o twi ponko se o de next time we me de fru mpo nie ne me fare mi hu o wo na bu hu me fare mi hu o to a che se double Wati, wanu se asia. Muti ya lucky. Na kama yu quotation wo, wasia mpanyi. Ba so ba kama quotation ba kuma fa no, wa bo mu hia da so mu hunu. Unim nyansa, saka nim nyansa kra kan ka se, wo bi oni Yesu. Wo me kan ba bia da se Yesu ni ho. Me, ai fa ma ka da se Yesu ni ho. Okay. Me se Yesu ho ba mi ni mra so. No ma to the dini holy that Yesu kwa yem friend Yesu. Wo so obi a won pay Yesu asem no ti odi gimi o. Wo bi a won pay Yesu asem no. Ene kwa say I say o tan wo. Kwasia China phone ayi iPhone na you so ever na hihye no. Atare material na wo hye de pom curtains na de pom suit no. iPhone na material free. Enya China. Kwasia China Yesu di. Wo gimi wate. Ba ma phone ba mata to kwoti achi aboa. Tabora hotel o muto o mo hwehwe. Hotel na Tabora no. Boy ba ko so o hwe. Kai ba me. Kwasia. Agriculture 10. Agriculture 10-2. Agriculture 10 to so Gyimifoc die okote. Onyansafo akuma wo ni fa. Say flow obi. Kwasia mpanyi say flow Osofo obi. Odi gura nya de odi. Wo do wanu aye. Wanu abu agum ti say de onu mabu aso aboa. Wanim say de ukom wo da trobo. Wanim say de ukom na honam kanka aboa. Agriculture 10-2. Onyansafo na akuma wo ni fam. Osofo Gyimi ni kan nim nyansa nka akuma be wo nsa ni fa so. Na kwasia kuma e wo ne benkum. Kwasia Gyimifoc ti say wo no akuma wo benkum. Eso ko bia kwasia fa so. Kwa bia wo fa so bia no. Kwasia bo no. Wo se ma bia ntie wo tie bia ka na ka hu de meka. Wa ka sa wo tie me. Na wo te teach Israel me ya na so for be twane. Anu odre. Wa nim sa dan chema onyem. Na zo kwa bia kwasia fa so no. Kwa bia kwasia fa so. Kwasia bo no. Kwasia bo no. O ka che ni pa nyina se. Ka che ni pa nyina se. Wo kwahia. Wo da wo your friend so Osofo kwasia pa nyina so Osofo obi no. Wo da next time 30. Why ya mi mfi wo da me say Osofo pa nyi ntie o. Na me fere papa no.
I Osofo pagi tina be ma half cake. Ya wo na fia ya shenika. Wo ya ba ma shenika. Yeah, fellow Ghanaians, your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunku bi e de brewo. Di obi a pen da achi bia no, eno ho adwuma na oye. Se o pese wo YouTube da achi, anase wo social media handles no da achi, eye perfect dia, then eye baby bako. Ozitech, oho na betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech, ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook, boost ama Twitter, boost ama TikTok, boost ama Instagram, boost ama. Na de wo mukra na say YouTube no hwe eba no subscribers, boost ama, eba no followers, boost ama, eba no watch hours. And also boost ama yes a drop and drop baby ona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us mpe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bebia social media handles na dey me say Ozitech and the beboa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedi dwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Every day ya koko share ye humesia Osofo Ajagurajah ka na enum nsem anaso ka na kuma so ade pa de che Osofo OP. Osofo OP we wan hwe ne ye pa nda me nso je bia ntumi ndum no. Na ja we ya wo pese wo so ipa de wan hwe beta ama wiase afa na nyina de ho bagim na ja no krampo ntumi ndum. Etebe ya dumu ja no preko pe na ja no men bon musuo so bebo ja krampo obebo mu krampo na ja no adele kra nya sa de ho fe be fa wo manga ne mu hanu se pa no na wo na hwehwe osi ntu pa shenika oso na hwehwe ase chok okasa echa ebusiafo enam so magana fo dodo na ekasa Osofo Ajagurajah de awo ye ne kwanso ano no kwaso a na ye wonya medwuma memfi obia ebi mo so kasa Osofo Ajagurajah mesia wo si wo ye wonyama petemu no ne kwanso ano ono Sofi OP ya aba o kan wasemi ya de ono kra podo ya okukwem na ebia na ese na wo de awo ye no wo petemu eti de awo ye ne de ne kwanso ano adwencha ne dodo na na nkrofo ede abafa wo de to comment section wo se na be ya metumi akenkan ede amount kaisi social media handles ni nyina na Attention TV to baba wo mo de aso be like wa share na wa comment e videos ni nyina eso the channel no ho adanse e feature for wo yes aso na erade e shraw I had a wish I'm about to have some random from Ohima.